Tá na tomadóirí eile is fear ar domhan ag ghlach go póirte is sra ganda eall tomadóireachta Red Bull, agus stád tomadóirí an Fortingale go dtí na Stát Aontaithe anseo in Innismór sa bhfáta is déanaí Jen go mórtas. Is mis tá bhail an comórtas ó híomh Red Bull na Héilinde, so tá muid gobar leis an cócht i náisiúnta agus is séú seachbáta anseo, so sé Red Bull cliff diving in Innismór an carúbáta gon seach cíine tar ar siúil mliana. Níl lán suíomh fellnacht de tangácht eile an fud a dam, agus ó híomh tomadóireachta de tasaíonn 27 méadar mhór le an comórtas reachtar, agus tá os cían 20 méadar go eil agan seo ball na béist, so ní raibh ach rampa beag 6 méadar a chur ar a bhhair sin. Tá an links náva is nádúre dá rinne an fearthúas riamh 10 méadar faoi 8 méadar déag fuirfa drunalóg fuirfa tá an sinna ball na béist. So there is rud go bhacha muinte Red Bull leis sin níor bhéon cheist mar ealar ar tead cahamid do lán. Ach céir de cheapa na tomadóirí faoi Innismór. Oh, I love it here. This is my second time here, and the first time I was diving at this location, I just wanted to make sure that we come back with a full event, because it is that kind of place, that kind of place that really has all the elements that we look for an event. Agus ar nóí bíonn go leor buntasaí ag imeacht mar seo in Innismór. Is ionach go deor an cnál sprí agus excitement atá le hartateáin picú chéine na slóte mór dín take is fud na tíre le bheith linseáin an tomadóchtáil. Agus ionach an Ileán freisne tá se chuir an Ileán ar mappa, ní higann daoine náte cecha mór gon an táúte. Tá me siúil na háilteoí me mo leidí nóg agus brenn seo tá mo chrí mo bhéal brenn na náide. In labba le fáil ar Innismór, Innismeán, Innisír, so tá go leor buntáistí ó hebh tar resorta de ach níos móna sin mas muinn tú ar an méid daoine milliún daoine bhí na fearre ar chláiricha Red Bull ar an delafís agus ar líne. Feice siad Innismór, Páll na Béist, feice siad an dúthaigh, ní eice siad díreacha Páll na Béist, feice siad an rud ar fad mar tá annach chuid réamh obair dianta ag Red Bull, duine siad leis na chláiricha ar fad, so tá siad le molla, tá siad thar cín. I started cliff diving about 10 years ago and the competition about 7 years ago. The danger is definitely worth it. As soon as you do a good dive, you just come into the water and you have such an extreme rush of pure joy. Dive, you're very focused, but on the other hand, you're really, really scared. But the fear is good, it keeps you concentrated. Cé cho contarteach is atá tomadóireachta áilia in áiríre. Ní nach chuntút mór an bhaint leis Red Bull cliff diving mar tá an lántaithí ag na tomadóirí seo tá chuideach go plé le tomadóireacht eil leos cín chúlíonn déag, so tá cleacht amhacha bed ach ag an am céan na níomhach muide go aon duine gon gná duine seo rial tá na fir seo an profesisiúnta agus tá lántaithí acu. Céir is sprág na tomadóirí áilia seo chun tús de chur le tomadóireacht. I kind of loved being an extreme kid all the time. I mean, I was just testing the limits and always playing around on heights when I was growing up. I had a big background in diving, and then when my regular diving career was coming to an end, I heard about cliff diving and fell in love with it immediately. There are moments of sheer terror here, but otherwise you're just having the time of your life. You're with some great people, you're good friends, and you get to compete in the sport that you love, so it's definitely worth it. Well, níon miste dearmad ar na bharcna sin go luath, agus is cinnte gur eisprit ionach bhí an don slua anseo ar Innismór.